Horas, salam jumpa di YouTube Sandeli Perpakpahan. Salam sehat selalu. Dalam kesempatan ini, mari kita dengarkan simulasi adat Batak yang diadakan teman-teman kita di Pertukuan Labanta, Marindal, Medan. Semoga jadi motivasi buat kita semua. Melihat institutu udah habis sebagai BPH, dapat mewakili anggota, naolohamu mengajari kami naposo. Andiat manian 7 lanon asabui gabi ulah kami ngoni manang na suatu saat kami dihunjuk dia ka ulah na sosongoni terlemui batu kita nang saluhut na akan kota asa bertik banyak kita mengikuti acara melihat tema songon buah sisian BPH melihat tema itu kan oras melihat tema di BPH nami mengalayan atau buah situ kami sonari pasak kami mah tu seksi adat atau kamu mamang urutan ni ulag tahun sesuai na ita rang-rangion pasak kami mah tiki di hamamang Maulia tema dituatta musika markuni apala titol ima na dong rencanata dinawabay simulasi adat apala titol malo wereng do materi lot batredon kreatur rumah belum penot la simulasi perjolo mai belum marhor penting padua on mar hata sinamot mar kurismaut batu lion ulon mabok apa dulu ton nami ala nunga adong tazalo rison materi boy doi dari patopatan non di nama kata-kata kita secara simulasi adat ada bodo tong di luar konteks dari KPT ada tetap mah tujuan pakatayon tetap songon na di konsepi sama 5 per 10 per 2 on ala na simulasi do kita bodo kita tong berlawak retong mata bain serius kita masih aja satu hari nengro boy tong nagabi taboto otis ada di ang kontraja pasinabu kita rai taboto mah tahapan dia dati taboto mah menurut miskun akan poso orang matahapan lah kaya soalnya itu tujuan lah angkolai kontra gabi raja pasinabu soalnya ini masa otik senabu main kita baik pak naga kebetulan konsep cepat naga menarik melihat di kita melihat yang dituhatta jadi adong ke semua kegiatan tenuangon ima narohaku kegiatan na positif di pertukota naroha muladong ang kegiatan nasing budo tarang rangi manang tau sulhon songod dia do mampain tinggap pumason jadi ulonon hu konsep kami atar songonon kami terlemu kita donga sepertukuan nadong do pangiduannya kadongata naik manyan positif atau lota na berjolo dipangido adong dongat na mangido boha molota bain simulasi adat tinna jadi marfikirau toho doniani alana molohita halak Batak halak Kristen na mangulu seliling nguluta ikut do di haliang adat dan boy kita terlepas ya adat alani molotumpe sederhana naingan boy kita rak marsiajar hami pe dang apala malo dope natong dope kita rapat marsiajar artina ba molo taliat dorohata pasongan dokot tulang akin tangik peggawe raja persinabu kita manang perhata alai manang boha pe do ba seliling minguluton ikon adupat tado aka adat mulai siap tubuh mengudang rumah tangga satu nama dua haduan ima odolan
di konsep nami nagui baik kami di son pasong itu ni tulang onakin dangit kosonon lalau sihat honota alai tabu teman non aga tahapan na songoni man narohaku molo tungadongan non na muncul isi budak tok kita menginterupsi artina boha molo songonon ido pangiduan nami songoni mah asal galagalas telu inna telu merdagul-dagul dia kana hurangan non dia ka pakadeota hingga ma akaraja mangapul-apul songoni mah dahulu siap kami dohotope acara simulasi adat buka kami mon tabuk kama taulahum mabuti mah Maulate mamang di seksi adat jadi naruaku termin by termin mah kita selesayon perjulu mah ulang hori-hori dinding dapok mante sudi kamu mah perguru kami para anak si manik si pasar ribu do saya sudi hori-hori dinding masuk mah kita muse tu ulaon perguahon ima taringot tu na matupol songoni mah kita bayin nate akad aku tasuri amang seksi adat namanya te ate BPH namanya te. Jadi kita mulai mah sesuai dengan jadwal ima jam 10.31 jam sadar non pakai tonadat baru masih panganum mah kita inarwaku kita mulai mah isi mah parjolo manang arah jarum jam mah kita bain sasimani parjolo manang siarja sirigat busrata jadi pasat kami mah tuh amang buron non amang nabi manom perduan nate mengalusi biar kamu alakat berburu kita para anak, oke? Dan kamu ada kami para anak, oke? Dengan ini kami mulai, 1, 2, ya silakan. Boleh tema di tuata nang soni mula tema di tasalukna. Tasong dia mari dah roromuna di bagas namion abang buru. Dari matulang, songoni matulang di haroronami rotu bagas munaon lau pabuahot turajairo ima nunga adong pakal tayo ni anak kon nami ima nang gabi helamuna guru main nami somon guru muna di hari nasalpu makatang tayo nasida di pabua ma tuhami somon natorasna gidok ma tuhami boha bapak lau mah hamu ujaruni Rajai dapat kamu mah bapak asa makata kaya ira somonima raja nami haroro nami mulai ada mah amang buru hari perang pola gajang donon nami tuamu itu lebih hami malakkan anak munai jalan kipelas do dicukup kamu sobani dohot sobani adat nanai si soba muna tuhami inna roha katakon hamuma amang boru sopani do sopani adat laha pasaton muna tuhami gawi raja nami iya sopani do sopani adat nalau pasaton nami tuhamu raja nami ima sinamot ragu dinudun gudang na 50 juta ma raja nami bulate mamang boru boleh hami ma pangilong munay boha adik boha anong pangilong muna mau natin matulang las rohanami mapegi hamuna diului hamudo pangilon nami ala torot go hami tulang pangilon nami ma ikos lima hami nyan ulo muna tulang Osmaro hamuna amang buru sudiro hamu anon uloson nami alai parjolo ma tak ni ulus nama tohonani bohanu ngaboy 10 sada lebar gabi tulang mulai amang buru pabu hamu ma amang buru tarsongo dia ma konsep na naneng siulah hotap siulah oron kadua di babua ma konsep ni ima hari tanggal, bulan, tepat pamasuk-masuon gereja, wisma, sibuaton, namosok, mar sibuah buhay, lahaw, sirapan, dot ulaw sadari,
tanggal martupol marhata sinamot. Mauliade ma tulang. Ia hari Sabtu tanggal 21 bulan baru tahun 2027 ima songon marhata sinamok maita pulang ima di tempat ni Wisma Madindal AKBP Madindal sada lasima ita atai tarikot dusiate raja nami Ulate mamang boru anggo habi pesa sudena parboru radi mana biji. jadi jaloras. Komentarnya Mak. Iya, jadi wala kau macam lama. Contoh sederhana dia teh. Jadi mulai dok kamu penakin sinamo Rabu Pinudu ninna, Rabu Pinudu dona serta kas boy taboto. Artinya mulai dok Rabu Pinudu di paranak maulau. Adong dom seng idok ko nina stobol. Jadi mulai stobolon, olo may parburan manulaw ni. Artinya holar sinamo stobol ilen contoh 50 juta lasi masudei. Ido di perburu atau ulau. Terjarang do nyanon jalan di perburu nalana. Do kono naman non suani do kata yang buru. Las hari mah berbubus dulu non nate. Jadi nakan itu mulai stobol. Era suani atau kasar nak. Nah, ima berbelat ni stopol dohot Rabu Pinudu nate. Nah, jadi mulai dokter makin urus makin 10 sada lebar na harus ni para anak matong makin nama manusia teh. Mulai ate matulang hulu hame na didok munai. Ima soalnya mah tahapan na las kedua hamu mah arina hanap segala macam. Las hamu mah berbuah makin. Makin kan jahala kote. Olo. Para anak matong berbuah ni. Karena rasoni mataban na. Gabi. Iya. Gue juga menukut. Iya. Jadi molon ibarat na garis-garis besar namon. Iya. Artinya bodo di tabai dot. Iya, boleh tong. Alana ba asiro ni tuha buhi hita berkembang haduat tujulan non. Nangis kot jabe raja parhata tau. Buat tong taihuti kuhado tahapan na. Kalau hatayak kan di polis deh. Jadi kita mabigi gudang akak kosakata nataboto. Marasa soni mah. On aku kanan contoh sangat sederhana. Jauh dari baik apalagi sempurna teh. Iya, mengasah keberanian betul, keberanian. Alana doa boy do kita sosonon makatai lancar ale di dulun na toro boy do tong gawe daw kita. Artina tabiasa homma mga dopi akapakatay tersoni mah. Ketik naik. Alana kami gudang milih atau marhusik, patuahata, marhusau, beda dong. Beda. Molo marhusi binakin o ima na patuahata. Saguar mon marhusi do patuahata. Namar hori ding itu nakin ima pihak naburu do naburu. Iya. Inna na jule iba sunat tu bisi beda ate so lima muna tutut takas tu berai bote. Iya. Ido artinya bodoh kita mengalih nak kepandangan. Iya ido leton asa menambah wawasan tado hitam tong menambah wawasan tada. Jadi kita ndak mas selesai teh